Primeiro, representa Partido Kamane Kabure Junda Nasional Timuruang, hone sigla Kunto atau tete katak Amnia Hare, itania Presidente Assembleia Constituinte no tuirmai pasai Presidente do Parlamento Nacional, nebe atau tete katak Nudar Restaurador Proclamação da República Democrática Timor-Leste. Timor-Leste lakonnya funonain dia kita, lakonnya líder dia kita, líder nebe ho pensamento, kaya pensamento humanidade nelarang. Anesang au karban ini alia fuang nebe saudozu hatete saya kata kari hangne hande ditne bikan larang, label han povnya bikan. Ne signifika saida ni fohela lembrança fura kita, maya liderança rasional atau atet kari sai ukunaine favor botira hadokang husilia fuende colusão, nepotismo no corrupção, ne importantíssimo tetebes. No lia fuende nemos abang hause kulie fale ya Parlamento Nacional. Saudoso anesan mosa Presidente Assembleia Constitucional contribui makasih itenek musa atau ikut akoto is anesan deputado saya dah nak membro deputado kapa deputado sira Parlamento Nacional Persija aprende kusi itene eroi dan Hau hatete atau hatete kloros katak itene saudoso raihera lia fuan murak hau lalika sita ida purida mai be ita bela acompanha nini video nebe agora viral tetebes atu ne pernia lia fuan cerne sai inspirador ba liderança futuro in mai. Itu ba deputado sira. Lideu ba deputado sira. Evan ida nebe maka punta lahalu husit saudoso ni maka ida winsa. Dia fuang dan yang so hotete, dia fuang dan ihau ne fuang mane. La belehan ita hang ne hande te ne bikang, la belehan povo ne bikang. Ida ne importante tetebes. Ne inspiração ida nebe saudoso raihel ba juventude sir nebe futuramente adu kun raida ne favor dali datang hadok ang si ida basasa dia fuanda colusão nepotismo no corrupção ne importantíssimo.